lusukan naurena marlendilimu si kargo bulan pada di Jakarta lusukan naurena pada di Betawi Tonio Palisun Naumbu Nusantara Marina Taulo pada negara kesatuan Oke, baik. Ayo. Terima kasih lambaian tangannya Aldo. Siapa saya pemirsa kalau ada yang dikenal ya bisa melakukan. Agre Aldo Sepenentek, salam buat semuanya. Oh oke, baik. Mama ke Gre. Mama ke G. Yo, tunggu dulu, kita dekatkan dulu ke anak-anak gantengnya. Oke. Oh, kita bicara kah? Oh. Ganjar hari Sabtu sama hari Minggu ada acara sih. Ketegong. Oke, mantap Pak Aldo. Oke.
Berapa? Itu nanti kita berapa? Di sini tentu di poro tentu di sana. Hilang. Minda tenong te, tenona mama sampur domikura umpatu pemasukan. Tenona mama sampur domikura umpatu pemasukan umpatu pongsina. Minda baite, bainda ne kaila sambalime tolong papiongan patu pemasukan. Bainda ne kaila sambalime tolong empatu pemasukan. Minda baite, baina pongida sambali mean tolong empatu pemasukan. Baina pongida sambali mean tolong empatu pemasukan. Minda baite, baina neseri kalau pesane empatu pemasukan. Baina neseri dan bawa pesane empatu pemasukan. Minda baite, baina pongagre dan bawa pesane empatu pemasukan. Baina pongagre dan bawa pesane empatu pemasukan. Minda baite, baina ne solo dan bawa pesane empatu pemasukan. Baina ne solo dan bawa pesane empatu pemasukan. Minda baite, baina ne liu dan bawa pesane empatu pemasukan. Baina ne liu dan bawa pesane empatu pemasukan. Minda baite, baina ne alma dan bawa pesane empatu pemasukan. Baina ne alma dan bawa pesane empatu pemasukan. Baina ne kalista dan bawa pesane empatu pemasukan. Minda
rombongan nasau Allah kumaha bay sundan bagi si bapak itu kaliyo sangkapuran banget si babano karulungan ulen duit sa belang barat bolu apa na kuha karan na tama rabutan lang karan dan puro na tama kapunan nao tarong bulan na hindi daw rarak ditak pati daw bulan di angin kumaha katong kunan na si sola sakya diran sa adyang karan na po rapo po betua sundun tondon tumatangata kita rin mamaknalo na po kakiran niya pala maumburang tamong bebali suwal naran nampak tamong dede po tanda naran niyan to yung ikuan ng lataban maniyo ba tang latagang kanan manloy nawa sanga rin nalatabay bindi batu babat anda po po susikidi pero luar rong kumari rin nalita ka na lolok dento talengo pero na rong kola tanapan ang diyong ng gabi na tanah na rong kola tuwa diyong mga ira dala tumbo kumuko na ganda kami buwa balo lang ang benda bibaraya tapo baloy isola nasang tapo baraya itang gamay ni ikuha namin na matanang langka mataling arara na napalinan maya-maya siling ulaan na ikan Diyos santong ito inan latanay upadaro katangkunan Katangkunan kamarintinan na siya ni Epania. Ito lang ba? Katangkunan kamarintinan na siya ni Epania. Doon ito nimbo Rabo tokol main ng terong tuti matok kumbakaleke. May patumoro na lago siya papa na masukan. Labing tamang ilan na siya papa na masukan. Katangkunan kamarintinan na siya mama Samspul. Damay kurang Rabo dongkong main ng terong tuti matok kumbakaleke. May patumoro na lago siya papa na masukan. Labing kamakiinan na siya papa na masukan. Katangkunan kamarintinan na kapalalimpang na pimpyan. Gamay pibulian. Rapodong kontutong lago siya papa na masukan. Labi suki masalialang kung ako makambulasanin yung panitulisyon. Katangkunan kamarintinan na siya ni Arwan. Gamay balo pasangin. Katangkunan kamarintinan na siya ni Kalista. Gamay balong pasangin. Katangkunan kamarintinan na siya ni Kayla. Sampai may tapiongan. Katangkunan kamarintinan na Mama Erwin. Sampai may tapiongan. Katangkunan kamarintinan na siya Puguyudi. Sampai may tapiongan. Katangkunan kamarintinan na siya ni Aldo. Gamay balong pasangin. Pintu na to. Rapodongkon. Tutong na ko siya papa na masukan. Wala na patinong kiinan siya papa na masukan. Katungkunan kamarintinan na siya ni Elion. Lumibalo pasake. Katungkunan kamarintinan na siya ni Isallo. Lumibalo pasake. Katungkunan kamarintinan na siya ni Iseri. Lumibalo pasake. Katungkunan kamarintinan na siya pong Akre. Lumibalo pasake. Bintu na to. Rapatong tutong lang ko siya papa na masukan.
lan patirokinan siapa Pak Masokan. Katungkunan kamarintinan na siya Pumida sa Balimi Pakyungan. Katungkunan kamarintinan na siya Pum Erlan Gawin Balong Pasage. Katungkunan kamarintinan na ni Kile Gawin Balong Pasage. Bintu na to Rampodongkon tutun lang ko siya papaan na Masokan lan patirokinan siya papaan na Masokan. Katungkunan kamarintinan na siya Pumusila Gawin Balong Pasage. Katungkunan kamarintinan na keluarga besar Kulusalu yung may salu putih. Mintu na to Rampodongkon tutun lang ko siya Gia lana patirokinan siya papa na Gia. Katungkunan kamarintinan na siya ni Gia yung may Kulusalu. Katungkunan kamarintinan na Suandi Andi Padang yung may Kulusalu. Mintu na to Rampodongkon tutun lang ko papa na Gia lana patirokinan siya papa na Gia. Katungkunan kamarintinan na siya ni Angel lo may pangali. Katungkunan kamarintinan na siya ni Cairo lo may pangali. Katungkunan kamarintinan na siya papa Angel yung may kaiman. Mintu na to Rampodongkon tutun lang ko siya Riston lana patirokinan siya Riston. Katungkunan kamarintinan na papa Junior yung may Timika. Katungkunan kamarintinan na papa Tiago yung may Timika. Katungkunan kamarintinan na ni Jean lo may pangali. Mintu na to Rampodongkon tutun lang ko siya Riston lana patirokinan siya Riston. Katungkunan kamarintinan na siya ni Tio lo may pangali. Katungkunan kamarintinan na ni Tegan lo may pangali. Katungkunan kamarintinan na ni Juan lo may pangali. Mintu na to Rampodongkon tutun lang ko siya Riston lana patirokinan siya Riston. Katungkunan kamarintinan na siya ni Ariel lo may pangali. Katungkunan kamarintinan na siya Tino lo may pangali. Katungkunan kamarintinan na Bapak Todingan Sumule lo may pangali. Mintu na to Rampodongkon tutun lang ko siya Riston lana patirokinan siya Riston. Katungkunan kamarintinan na Bapak Camat Seser lo may pangali. Rampodongkon tutun lang ko siya Riston lana patirokinan siya Riston. Katungkunan kamarintinan na siya Papa Arlin lo may salu sopay. Rampodongkon tutun lang ko siya Nina Sena. Katungkunan kamarintinan na Papa Kese yung may salu sopay. Rampodongkon tutun lang ko siya Papa Sena lana patirokinan siya Papa na Sena. Katungkunan kamarintinan na ni Sea yung may salu sopay. Rampodongkon tutun lang ko siya ni Sena lana patirokinan siya Nina Sena. Katungkunan kamarintinan na siya ni Dumas. Betul ba? Katungkunan kamarintinan na siya ni Dimas. Lapay sa supay. Katungkunan Capek lah, masih banyak rombongan masih. Iya, sudah capek kasih. Rampodongkon tutun lang ko siya Mama Sena. Sudah loyo-loyo semua ini. Salamat laku kita masalah nasang bawang dondong umpas sakiki. Sudah. Tadi datang harapan. Sudah. Ya, di para pemain lagu kita soalnya sang untuk pira kalau mintu tomatuangku siluku
rin ko muli kendo. Tema tonton rin ko. Ay. Yang mana tempat juga kayak itu gile. Yang mana tempat juga kayak itu di. Ayo. Oh, lihat saya. Oh iya sama terhalang ini sama pura tuh jadi. Budak-budak teh le. Budak-budak teh. Budak-budak, oke. Serale, rombongan Negian, Serale, rombongan Bapak Joshua, Serale, Tanjelo, rombongan Nejebi, Serale, Tanjelo, rombongan Bapak Brin, Serale, rombongan Elvin, Serale, Tanjelo, rombongan Muhammad, Serale, Tanjelo, rombongan Bapak Sita, Wamena Papua, rombongan Aldi, Salman, rombongan Bapak Aisyah, Serale, rombongan Bapak Wamena, rombongan Teresa, Tabakila, rombongan Nere, Tabakila, rombongan Nenobi, Tabakila, rombongan Bapak Rita, Serale, rombongan Bapak Edi, Serale Tanjelo, rombongan Bapak Rey, Serale, rombongan Bapak Bota, Serale, rombongan Bapak Jeri, Jayapura Papua, rombongan Bapak Micu, Antolong Sella, rombongan Bapak Reni, Kendari, rombongan Bapak Bigo, Tomalolo, rombongan Bapak Okta, Lilikira, rombongan Bapak Eni, Jayapura, rombongan Bapak Ingrid, Jayapura, rombongan Bapak Rainel, Panto, rombongan Bapak Nimi, Wamena, rombongan Neoran, Walambang, rombongan Nenelesi, Indonesia, rombongan Nebalen, Tikara, rombongan Nenelesi, Indonesia, Jayapura, rombongan Neoran, rombongan Neoran, Walambang, rombongan Neselma, Walambang, Jaya sama itu saluran saluran tujuan yang berkurang sangat dapat dikatakan ada. Lagu kita menjual kemudahan kebahagiaan dan pengadaan tujuan yang boleh lara. Ini tambah lagu bawa orang kata pasuk di lapangan orang kata balandai reke maafin kaunan. Leon. Maka baru kan. Tadi pun betul siapa? Jarang tuh. Siapa yang disuruh? Kalau tujuh sama dia membuat itu. Iya. Mau pani? Mbay la magtambike-bike kiya. Iya, mbak ko te la sulim ko pembe. Ata la marubong kilo ke. Oke, baik. Oh iya, salu. Yo, matambike bike. Yo, matambike na nanu apalagi ada aturan itu. Makasih komando to. Harus matambike kiki tama kiki Kan ada to. Ada. Iya. Mantap.
Ya, kita dari Tondon dari lagi. Sesuatu satu lakin kamalan de rombongan maafin itu. Itu rombongan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Toraja Utara dengan hormat Bapak Paulus Pati. Iya, Bu. Ya, yang betul saudara-saudara lakin kamalan de rombongan maafin itu. Oh, beli susu ya? Beli susu? Oh, beli susu. Ada yang cuci-cuci usus dulu. Oh, cuci usus. Beli nen. Iya. Iya. Nen. Silakan ya. Iya. Oh. Napa repot ini? Susu dulu eh. So biasa mak Iya, biasa. Jai balang laku kuah selama sitan memali paiman siman takamoro lante luha bukalua lante pangalongawa belana nakua bakwana lepongan bulan rokko sarong kalua na to mak pelit mak putih di bolong lako to sang kapurang pangan to sang penambarang bolu la mendan na tali-tali banda la tunong na songkor peladaran usung kumaran na di pulong nawan na batu silam di undung burat na haring kolilana sakya na karangan siratuan angka tulabina telan maali ko ditane hindi termalo waktu kasangan na yo lako kamo Sa nareng lo may Tondon lagi. protokol kami si itu protokol lagi kita terbaru lante rumah bakalua te kasih kundang lante pangalomau Kita dengar renteng dari Tondon lagi pemirsa. Tumbari onina lu gumarentena iso di bataya ke. Oi, butuoi senga oi, dolok oi, lain oi. Datu oi, dumba oi, karaine. Inang seng atau di karang masuri inang lain teri kondo kepada ramu tu. Rai hamil sama tampana bulan sang karanganna. Darana apa teringanna, lamba asere soreanna. Ya, kita dengarkan renteng dari Lopareng Tondon lagi pemirsa. Ada itu rombongan di belakang ini. Dari saat tadi payung buru-buru ikan lele mantap renteng. Oke baik. Ya. Kita spill satu-satu ini. Nanti kita dekatkan dengan Ereng ya dari Tondon lagi. Kita spill Ereng ya dari Tondon lagi Marenteng. Nah
Kumaha sumbungan na katungkulan taumbo kamadandiran tadi hotel hotelio ikuatahe tamadok kemudian hotel banglaran pak anak hotel di bawah 9 tahun di semua di hotel rangkaian tulna sangka kaboton kula. Oke pemirsa, pembakaran musik.
Iya, tontonan kami katabi lagu kita itu masalah nasang, ondong pilaku kamu ku pertama tuan lantai bareng-bareng di Pamadatu. Tahu apa rangi pak ku para piti dia na bangkes suhu. Mida terope. Terong na Wesley. Dobe bungkusia. Empat Bapalia. Terong na Wesley dobe bungkusia. Empat Bapalia. Mida terope. Terong na kepala dinas ketahanan pangan. Batu Polus Bakti. Kabupaten Toraja Utara, Batu Bapalia. May agina Terong dito. na kepala dinas ketahanan pangan. Ya, Batu mukha kita. Polus Bakti. Batu Bapalia. Mina teroke. Terong na papadini. Jomai wamena Batu Bapalia. Terong na papadini. Jomai wamena Batu Bapalia. Mina teroke. Terong na Papa Wesley. Dome buntusia untuk Batu Bapalia. Terong na Papa Wesley. Dome buntusia Batu Bapalia. Mina teroke. Terong na ni Aidit Batu Mama Isak. Jome Jayapura Batu Bapalia. Terong na ni Aidit Batu Mama Isak. Jome Jayapura Batu Bapalia. Mina teroke. Terona po Rainel Jome Pantu Batu Bapalia. Terona po Rainel Jome Pantu Batu Bapalia. Mina teroke. Terona nene nagian domi seriale Batu Bapagian. Terona nene nagian domi seriale Batu Bapagian. Mina baite. Bain na papasito yung may wamena Batu Bapagian. Bain na papasito yung may wamena Batu Bapagian. Mina baite. Bain na nene Valen Lamitikala Batu Bapalia. Bain na nene Valen Lamitikala Batu Bapalia. Mungkin tinggal dibacakan saja nanti ini kalau Mina baite. tinggal dibacakan. Bain na po umicho na may sela kung Batu Bapalia. Bain na po umicho na may sela kung Batu Bapalia. Mina baite. Bain na papasinchan na may buntusia ang Batu Bapalia. Bain na papasinchan na may buntusia ang Batu Bapalia. Mina baite. Bain na orang na may malambang ang Batu Bapalia. Baik na orang na may malambang Batu Bapalia. Mina baite. Baik na papareni jami kandani Batu Bapalia. Baik na papareni jami kandani Batu Bapalia. Mina baite. Baik na papainggiri jami Jayapura Batu Bapalia. Baik na papainggiri jami Jayapura Batu Bapalia. Mina baite. Baik na po bigo hindi to malolo Batu Bapalia. Baik na po bigo hindi to malolo Batu Bapalia. Iya, daripada Rombongan ini. pira-pira artis. Ane Bubang. Mina baite. Oke, baik Ane Bubang. Baik na papaheni buat anggota DPRD yang di Kabupaten Jayapura, Papua, Batu Bapalia. Baiknya anggota DPRD Kabupaten Jayapura, Oke. Jayapura, Batu
Anggota DPRD Papua datang juga, tongkon pemirsa. Iya di mana-mana. Oh, iya, luar Ada biasa. tadi Amerika. Ada tadi Amerika kali. Iya toh, iya. Luar biasa ini keluarga ini. Pergi merantau banyak Betul. keluarga ya. Itu untungnya Toraja. Iya, kita Luar biasa Toraja. Iya. Iya. Hai. Iya. Mino 20. Baina de Elma Comisariale 40 pembagian. Baina de Elma Comisariale 40 pembagian. Serial Mino 20. punya Baina de Ikian Comisariale hanya mantika 40 tujuh. pembagian. Baina de Ikian Comisariale 40 pembagian. Mino 20. Baina de Jepi Comisariale ini. Baina Pembaporan Jomei Wamena 40 pembagian. Dari Papua Baina lagi. Pembaporan Jomei Wamena 40 pembagian. Baina Papamedi 40 pembagian. Baina Mina Baite. Baina Papajani Jomei Pura 40 pembagian. Baina Papajani Jomei Pura 40 Mulai pembagian. pulang ini. Kita lagi mau hujan ini pemirsa. Gerimis. Sari Batandung ketinggalan itu Agre. Oh iyo. Ketinggalan Agre. Di mana di Agre sekarang? DP 1195FA. Ya kami bagi seluruh dia dari kedua mobil langsung nalapak langsung ya. Oh ternyata kota minta apa ya pemirsa? Apa kalau anak-anak ada dia di sini kota Tarapang itu mengalami musuh-musuh Malah apa mani? Kumua mintu na katongkonan ni langan kiti mga maabulo sa nalampa kiyaw kiran de maaw tang kileswan. Pamakamban niya malukat may sisala sukaan at may katongkonan tamanin pa iya maniti sila na borong natin may kamalan dinanta. Ang natangon isa mo tangan ang ampa sorongan sebu. Ang natangong pimanta mo palisun na rantian siyo sa kabutong tulungan. Untuk mobil tangan lambi mani sama bukada anda toro tabaw mo magyong maating tapos ulit mo malo-maloy na igwa pintu di may katang palambiran di may katang maupulan tangan diyang gay tangan ditungkanan dago pagi dago kesinalalan no kiki balik pagulingan no kiki tulak ko mo pangandolangan tangan na lagi tinawad tumang pararataraw maafali sa sarong. Kumadin daw kami po paparaya ni po paraya ni sulit ang atitulorin tingin itibali kitang tieso kaboto nasalagan pasat kinabuang nabalayan parayasan. Ano rin daw pata po paparaya na po paraya ang tatontong si tuntuntua agad si tande paraya. Langan silang Tungkong kami katabi ng may kandasiman tabi patangan rapat pataling aduan taang kemudian tangan pagi baru di panewat atut tu inan watangi umpataru katongkonan katongkonan kamarin tinana siya ni Emalio dia may pangararan rang potongkong ng patuborong nalang ko siya Papa Analia lana pandir labet tamak inan na siya Papa Analia katongkonan kamarintinan na siya ni Renge dia may pangararan tendang rampotongkon tutun lako siya Papa Analia labet tamak inan na siya Papa Analia katongkonan kamarintinan na ni Kaloko Rombongannya saya main dari Tondon. Ya, dari dia may sarong bulan katongkonan kamarintinan na siya ni Baba. Doon may sarong bulawan. Sarung melawan. Katongkonan kamarintinan na pong Sepaga. Doon may sarong bulaan. Minto na to.
Rampodongkon tutun lako siapa Pak Analia lamen tama kiinan na siapa Pak Analia katongkonan kamarintinan na ni ini yung may pabuntang na tondon katongkonan kamarintinan na ni Rakte yung may pabuntang na tondon katongkonan kamarintinan na Pungkoro yung may sarong bulawan tondon mintu na to Rampodongkon tutun lako siapa Pak Analia lana patirong kiinan siapa Pak Analia katungkonan kamarintinan na siya ni Imapo yung may sarong bulawan tondon katungkonan kamarintinan na siya ni Ardi yung may sarong bulawan tondon mintu na to Rampodongkon tutun lako siapa Pak Analia lana patirong kiinan siapa Pak Analia katungkonan kamarintinan na siya ni Ikanda yung may Merauke katungkonan kamarintinan na siya ni Ebunga yung may sarong bulawan tondon katungkonan kamarintinan na siya pong Angsal yung may Deri mintu na to Rampodongkon tutun na ko siya Pak Analia lana patirong kiinan siya Pak Analia katungkonan kamarintinan na Pomonia yung may Rampa Pondan betul apa katungkonan kamarintinan na siya Pomonia yung may Rampa Pondan tondon Rampodongkon tutun ako siya Pak Analia lana patirong kiinan siya Pak Analia katungkonan kamarintinan na siya Pumabale yung may sarong bulawan tondon katungkonan kamarintinan na siya ni Edake yung may sarong bulawan tondon katungkonan kamarintinan na siya Pumubulan yung may sarong bulawan tondon mintu na to Rampodongkon tutun ako siya Pak Analia lana patirong kiinan siya Pak Analia katungkonan kamarintinan na Mama Isa yung may Dinikira katungkonan kamarintinan na Mama Siawan yung may Jayapura katungkonan kamarintinan na Pongokta yung may Dinikira Mana lagi yung cancel? Apa lagi dengan taya apa lagi dalam dengan bakar lagi. Iyo, ada apa darah yang cancel? Iyo, kampay bidolo na kampay na upo pala kalau bakar lagi este. Tapi lagi mati itu susah. Masa ngo boleh pemirsa? Masa ngo boleh? Iyo, masa ngo pakai masa tuki. Iyo. Sa tayo lagi teh, balik ko lang bakar lagi ano teh. Ya, este. Hindi ko pakai tata. Boy, umari kita TP nanti apa lagi? Iyo, tayo apa lagi? Apa di bukan itu? Apa di bukan ada? Iyo. Itulah sedikit cerita dari Om Kansel. Iyo, dah. Kalau kau baca cerita ke este, tayo apa lagi? Apa itu tadi apa bukan ada? Kita takut situ. Oke. Katungkonan kamarintinan ng Kepala Dinas Ketahanan Pangan Toraja Utara Rampodongkon Marinir tutun Marco Bakaleke Mempatu Corona ako sa Pak Analia Wala Inisong di masaya ang menurut makabulusan yung pantasya Katungkonan kamarintinan ng sa Pembangunan Sudah mau komindo? Iya. Oh iya. Tak apa, ada bukan buka apa dulu. Masih ada gabung kuliah di sini. Ada yang menjadi segar ini. Jayapura, Rampodongkon, tutun na sa Pak Analia, laban tamat ini, hawisin ko mas nagalang ulo makabulusan yung panikonsulta. Katungkonan kamarintinan na siya Pak Ingrid, yung Jayapura, katungkonan kamarintinan na siya pulang ini. Pungorena, yung may Patu, katungkonan kamarintinan na Timi, yung may Wamena, katungkonan kamarintinan na ni Oran, yung may Balambang, mintu na to, Rampodongkon, tutun na ko siya Pak Analia, lamin tama kiinang na siya Pak Analia. Katungkonan kamarintinan na ni Wesley, yung may Buntusia, Rampodongkon maaring mo ng derong tutun makambakalaki, may patungurong na lang siya Pak Analia, laun Dari mana itu? Saja lang mo ako makabunusan di yung panito di Sebang.
Kamangkonan kamarintinan na siya ni Valen. Lamay tikala, rampotongkon tutun lang ko siya papa dia. Lamet na patuloy inan siya papa na dia. Kamangkonan kamarintinan na papa Wesley. Dumabunto siya, Jalapura. Kamangkonan kamarintinan na keluarga ni Ganti. Dumabunto siya. Kamangkonan kamarintinan na papa Sinchan. Dumabunto siya. Itu na to. Rapotong kemarin dengan terong tutun akong bakalike mempatu dorong anak ko siya papa analia. Lau disuki masalya lamun ko makambudosane dia mupadi parisembang. Katongkonan kamarintinan siya ni Emery. Ini podo dari Bapak Lia pemirsa. Rapotong kemarin dengan terong tutun akong bakalike mempatu dorong anak ko siya papa analia. Lau disuki masalya lamun ko makambudosane dia mupadi parisembang. Katongkonan kamarintinan na siya papa Sinchan. Dumabunto siya, rapotong tutun lang ko siya papa analia. Wala na patirong iinan siya papa analia. Sementara disebut rombongannya pemirsa. Siya ni orang, lumibalaban, tungkol siya papa analia. Wala na patirong iinan siya papa analia. Oke, lantangnya Bapak Lia. Katongkonan kamarintinan na siya mama Wandi. Domisyariale, katongkonan kamarintinan na siya papa Elma. Domisyariale, katongkonan kamarintinan na siya ni Ian. Domisyariale, itu na to. Rapotongkon, tutun lang ko papa anagian. Lang ang patirong iinan siya papa anagian. Katongkonan kamarintinan na papa Yosua. Siriale, katongkonan kamarintinan na ni Matumbay. Wah. Wah. Sung kayo mapulungan na. Ay. Kasi ara ka na pura mo ibeni. Pira mo liter na iro. Pira mo liter na iro. Lili mo. Ay. Lana paturong iinan siya papa na dia. Katongkonan kamarintinan na siya Muhammad. Domisyariale, katongkonan kamarintinan bapak Setia. Dumewawena. Wah, sudah terbakar semua ini. Terbakar sih, sudah capek. Siapa Pak dia? Katongkonan kamarintinan Nenek Aldi. Domisaruran, katongkonan kamarintinan bapak Haisi. Domisariale, katongkonan kamarintinan bapak Porlan. Dumewawena, katongkonan kamarintinan Nenek Isa. Domentapan kila minto na to rapotongkon tutun lang ko sa papa na giyan lamen tapakiinan na sa papa na giyan katongkonan kamarintinan na ni Eri domentapan kila katongkonan kamarintinan na ni Novi domentapan kila katongkonan kamarintinan na Bapak Arinda domisyariale minto na to rapotongkon tutun lang ko sa papa na giyan lamen tapakiinan na siapa Pak na giyan. Katongkonan kamarintinan na Bapak Medi, domisyariale, katongkonan kamarintinan na Bapak Arey, domisyariale, katongkonan kamarintinan na Bapak Bota, sariale, katongkonan kamarintinan na Bapak Jerlin, Jayapura, minto na to, rampotongkon, tutun lako siapa Pak na giyan, lamen tamaki inana siapa Pak na giyan. Kuma sambungan na katongkonan taumbo kamadandenan kadyo mutel londo temo apa la si sonta tolangan inde bating la si solen to Mario inde kamadandenan ki gua mi pale tabe ta bukai ulang mosulek kararata ta ko kai kaluden demo isungan makarang ita ta tulen ka dengan mangkana sabu randan di buduki salam ala kita selamat. Kenapa kau? Apa lagi kejahatan? Pakai siapa kau itu deh? Apa mau? Minum kok? Oh, makan lagi. Oh, bisa apa? Bisa berombong apa pemirsa? Mana?
Lasulan mo kamu? Eh, last sila magampang kalong. Oh iya. Iya, pena ko belangan. Iya. Iya. Bener gitu. Ya. Sudah mulai kosong pondok. Kayaknya masih ada rombongan terakhir ini pemirsa. Wes, hujan pemirsa. Kami informasi yang kita minta di Suramasa kami akan kedua doakan sampai kemauan. Ini otong awal pak nilai dia mau tuh saudara saudaraku lama mani lasule 13:37 kami tak kadang bagi lektir kata pasti dari bawah. Lalu joko kami tak apa ini. Nabi bila na dapat saudara saudaraku bila mamali latihan perjuangan kasar tanpa tidak terkonan lagu itu semangat kita lah kalau kita masuk nasional kalau masuk saja bakal itu dengan kita bisa lama-lama lah kita biasa untuk semangat di situ sampai duduk untuk matahari kamu itu lalu udah melakukan memang lagi kami juga aku negara kami kapan orang pantainya dua kapal hitam raya sulit pantai kita yang turunnya kedua DPD Kabupaten Toraja Utara Jawa Malusu Ibu Hemi Matandung rombongan DPD Kabupaten Jayapura Bapak Bupati Jawa Jayapura rombongan Tangerang Malusu rombongan Baskara Jayapura rombongan Reno Palaya rombongan Papaedar Palaya rombongan Bambigo Susi masakarana amin dan mabagat jalan makarai ini. Kini ni kisalaran nak kita kai kalau lagu kamu mintu lalang belahan apa alin banga. Kami taram ko hindi inan protokol pasi batu tanai. Lagu kamu mintu angka belahan tasakana. Parang nanti kuisuki nanti intan ni masua ada lebak bang alin banga. Tawe taman melakukan bagan apa dari bolong atau apa suntu ni lang ama kalau kan tapat landai reke mapin donanna. Oke, ada lagi rombongan ini. Rombongan ketujuh pemirsa. Mana memang eh? Ada lagi rombongan ketujuh. Oh ya, sampai. Hindi ba? Dahil nalambi lang yan. Yan, dito na.
Oh. Saya kira Dan pasakar bakalena rombonganna Tuman Padula rombongan Mama Zaila Tuman Padula lawan pasakar bagi kalengka latihan dari bola atas kata madeli na Pandari Bolo. mudah-mudahan rombongan terakhir ini bisa. Tumbario di nalu gumarentena isong di bata. Bisa. Muy songlo mote Allah di paling termoda tunna kulla. Tonto si tundang mali rarama kamban si ruyang kaboro. Si tundang mali lako maya si ruyang kaboro lako bentu tuan nalipu sandang kasar. Ina nga senga abukot na buwan, ina nga lain tahong ko na asi, iya malilimutan kalong mo pantang bulan dia may babalaling pang pantang tilumba dia may bentuduan kalipusan darkasan. Tuntun pantulukan na solarindo makarangin. Angga tarhumulaan na lepongan bulan. Sukan daw rena barrena Allah. Di gente mangka dipilih langsa. Oh pura ditorno buah mata sekalam baik tangan tahu kamu. Di gente sisa yang tahu kamban kelalundunan bulong apa-apa. Duno boy itan kadera malabi undi sungi idan makaraek ilan tora jauh tara. Ibu ketulung DPRD Korea Utara dengan hormat Ibu Herni Matandu. Dengan bulan lolos ganda urena barrena almo. Diumba dio may pagkamaron po kasabi makang pipigay dora. Parang untang-bukkan e bulan tasik kung panibatangan na itang kalawan to. Dio padang di jaya.
Pentio mana tahu budak lalu bulan bulu apa anggota DPRD Jayapura Tugas Siayo kalamba angga tarku bulana padang talu siti ngayo lima siang bara tanga sirinding padangana nene mangana sangka adaenana todolo lentenan panikuan siane bulu tedong tungkasanganna ilan padang talung lipo siti ngayo sombo bunga medio ngote allo totemo ombo pantarisan medio ngote kula adi pamarasan umpama tua induku alukuna pote di bolong umpabanu ukarurungan sangka kabotoang kula di kua di bungkangan muki inde sangaluang arin bilangan muki inde sangabari rabada ngabadua la tanai sipakatana baatang tema itu mangrakutalang sipala dan raadan pena tema itu mangkapunan nau angga tema itu bondong penana
Banyak yang mirip memang dengan adatnya Sobat Toraja pemirsa. Karena mungkin ada bagaimana cerita-cerita ada kemiripan
na Martin sa paling may batapal ni Umpatu ni Agung. Apa sakit Miki? Apa? Kemarin aku. Tempra kayo. Pila ti siya mo. Mina Baite. Bain na papalin Umpatu sa kaule. Bain na papalin sa Mikendari Umpatu papauren. Iya. Woi, masih ada Mina lupa Baite. sabar kita bintang dulu teh. Bain na mamahengki lo minaigali. Umpatu pamaremon. Pasak ke bukan batingki pa ada Bain na pemenang mamahengki lo minaigali. Umpatu pamaremon. Mina Baite. Bain na papael sing lo manula. Umpatu paparemon. Bain na papael sing lo Hello, manula. Ana Umpatu ini. paparemon. Hello Raymond. Oke. Mina Baite. Bain na papastar la Jomi Jayapura Umpatu ni Agung. Bain na papastar la Jomi Jayapura Umpatu ni Agung. Jayapura. Mina Baite. Bain na mamalena Jomi Campeso Umpatu paparemo. Bain na mamalena Jomi Campeso Umpatu paparemo. Kenapa Tante Aji? Sudah capek? Sudah sakit lutut? Oh iya, istirahat dulu Tante Aji. Jalan lama. Iya, jalan lama. Baru dorong kunci aku dalam kamar. Ya? Dorong kunci aku dalam kamar. Baru aku keluar tuh. Oh iya, Tante Aji tidak kuat lututnya jadi. Iya. Istirahat dulu Tante Aji. Oke, baik. Umpatu awalana. Yang untuk kita pakai surga. Dia pemani tentu salu. Mira pemakai. Pak itu berasal. Yo, informasi lah bahwa kita itu di Solona sana atau saya tunggu. Dia mau terlibat di sana kali berikan dengan dari sana. Dalam hari mau saluran salurun kembali untuk melalana. Tapi itu kendaraan mengalapa laut DP 1373 GE. Jadi tadi tak karenakan di batu kita tak malipang katini lebaloy. Lalangan sa malawira lakin tingkat sa atang kebilangan lagi bubuk-bulaan ni katang gunang media mentilubak ba di salisan kali pulitan debinan kabisara dia mulai dilantang makin dia nang malalung dari sisi tunggal di kali susikan kanan nanay tigen menggalaran nampak natang salah suka tanga pindaya napanganan turin di Bangkaraga turin di ngalo Tunggu pusang kisi tirorin do tene temana putar lang to malam biros sa lalang kanto may anak kumano guru simbahan na bangala. Lalang na masusuran ng ilan ng palapat ng Manila katong ng tabatang may kumuha tang apunoyrang kumpani tini kalusipon mesin na tebolo do sang taura na. Kapumali to bumuan sang bako di girgipin na. Ana na tanang lang ni imang na sang katong tungala tarulungan pulo kini di sa maligo sa sinakot tungala si palin panahon. Apa kukuha kumanganda maralangan po ang ato tiraw po sa paraguda tiraw po tinanang talo lampung kakala na lang ilang kilang apitin po ang nabatara lauriting kumirikin ang puno ito kalong balayang kumirikin sabang namin ang alam parang nakakitong kaling po ang abuga lampung kapito sa biglang matalisang sari-sari na lakot ng lalang abulang ang atuwa ni hindi kita Tidak lagi kata-kata dari cancel karena dipikirkan katanya son. Segala kekuatan partisipasi yang dihadirkan di pelataran tugas kita yang mendalam ini. Anak-anak cucu tidak mampu merangkai satu kata yang dapat mewakili segala masa. Namun berpayung tradisi santun warisan leluhur. Seperti simbol kebesaran anak orang. Ada reburan ini. Sudah capek, kaki sudah gerak. Oh gitu. Iya. Anak cucu jauh dari lubuk hati yang paling dalam meminta maaf yang Sampai jumpa sebesar-besar. besok. Kami daw titong ganang-gana masula dua mandu-mandu manitibating kilo ng darra o kotel baka di salisangka natang mandak maniki pumalang kulo natang tintik ipugulang kubang bapina kami tiro ni kamay tanga taapari kamadami kami tangan muna karakabunan di sarang na 2000 taon nga kibalin pang susilang temang lobe bolang te kula ate barasana lami kong kamay di parolong ini na kibaw dami kalugo malang kapalang sa tapos-tapos mga ate panisara lagu sampai guna dengan anak-anak ide pandung ba ulen.
Tumatuki Kamasian Salon Kamasian tolong otot tata parkir melong ilau lali dulu tu suhata masa ilu memakap kalau Kamasian Salon ya tabe tak cari kanan kali satu kuma sambungan na katungkulan taong kamadan dengan tadi waktu yang tol penerimaan tegula di pemalasan juga tabe tamate barang-barang di pemalasan pintu anginan malaludun patali ngaduan tetap pali dan maya-maya pasukan paperangka turunan melatani pataru katungkulan taong Ketongkonan Kepemimpinan Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara Ranggo Tongkon Tutun Ranggo Seminena Agung Laut Disuki Masalialang Unokon Akabunusani Diung Padito Disebang Ketongkonan Kepemimpinan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Ranggo Tongkon Tutun Ranggo Siapa Pak Nalia Laut Disuki Masalialang Unoko Makabunosani Diung Panito Disebang Katungkunan Kamarintinan Asia Nenek Tangaran Lo May Balusu Rampotongkon Tutun Lakosia Nenek Agung Laut Disuki Masalialang Unoko Makabunosani Diung Panito Disebang Katungkunan Kamarintinan Asia Papa Starla Jom Jayapura Katungkunan Kamarintinan Asia Nenek Reno Lomay Palawa, Katungkunan Kamarintinan Asia Papa Edward, Lomay Palawa, Mintu na to, Rampotongkon Tutun Lako siapa Pak Reno, Lana Patiran Inan siapa Pak na Reno. Katungkunan Kamarintinan Asia Papa Pigo, Inde Tomalolo, Rampotong Tutun Lako Sene Agung Lana Patirong Kiinan Senene na Agung Katungkunan Kamarintinan na Papa Jingga Lope Talung Lipu Rampotong Tutun Lako Senene na Agung Lana Patirong Kiinan Senene na Agung Katungkunan Kamarintinan na si Papa Oak Lope Dorang Kanila Katungkunan Kamarintinan na Sene Sibi Lope Dokalo Katungkunan Kamarintinan na Indo Rojen Dia may bantu katungkulan Kamarintinan na siya pong Caca sampai lima yang tolong dito na to Rampotong Tutun Lako Sene Agung lalapit tama kiinan na Sene na Agung katungkulan Kamarintinan na Sene Santo dia may panarukan Rampotong Tutun Lako siya pong Agung Rampotong Marendenang Tutun Mako Bakaleke labi sukima Salialang Unoko Makabunusanin Diung Panito Disebang Katungkulan Kamarintinan na Sene Niki Diung Mesurago Rampotong Tutun Lako siya Mama Agung Lana Patirong Kiinan siya Mama na Agung Katungkulan Kamarintinan na siya Pumamicu Sampali na yang Tolong Selak Rampotong Tutun Lako siya ni Agung Lana Patirong Kiinan siya Dene na Agung Katungkulan Kamarintinan na siya ni Papa Enek Lomoy Tobang Manula Katungkulan Kamarintinan na siya Mama Andre Sampai kay Loang Katungkulan Kamarintinan na Papa Eli yung gendari Mintu na to Rampotong Tutun Lako Sene na Agung Lana Patirong Kiinan Sene na Agung Katungkulan Kamarintinan na Sene Irpan Lamay Parinding Rampotong Tutun Lako sa Papa Agung Lana Patirong Kiinan sa Papa na Agung Katungkulan Kamarintinan na siya Mama Arena Dominan Peso Katungkulan Kamarintinan Oke, berikan lele, kita main foto-foto lagi le. Katungkulan Kamarintinan na siya Mama Tropa juga Makassar Ditunato Rampotong Tutun Oke, mantap, maju sedikit. Lana Patirong Kiinan Ya, oke, ya. Ubur-ubur ikan lele, kita foto-foto dulu le. Ya, awas, 1, 2. Baik itu raya di Tomalolo pemirsa.
Katongkonan kemarintinan siapa Pak Arus. Jokowi Rapo Koko Makanya tutup Bakaleke. Bepati Borona siapa Pak Areno. Lalu tahu keinginan siapa Pak Reno. Katongkonan kemarintinan Satu, dua, tiga. Juni Ruan Andi Para. 2002 Rapotok tutup lagu siapa Pak Gia. Lalu Patriot Inang siapa Pak Gia. Katongkonan kemarintinan siapa Eman. Jokowi Rapotok tutup lagu siapa Pak Gia. Lalu Patriot Inang siapa Pak Gia. Katongkonan kemarintinan nama Pak Alena. Jokowi Peso Rapotok tutup lagu siapa Pak Reno. Lalu Patriot Inang siapa Pak Reno. Katongkonan kemarintinan siapa Pak Jepri. Jokowi Susilo Rapotok tutup Pak Aurel. Rapotok sendiri. Lalu Patriot Inang siapa Pak Aurel. Katongkonan kemarintinan Umur ikan lele sudah mengantuk le. Katongkonan kemarintinan Agus Mampa Jumlah Jakarta. Katongkonan kemarintinan Pak Memo Jumlah Gekari Ditunato Rapotongkon Tutun lagu siapa Pak Aurel. Lalu Patriot Inang siapa Pak Aurel. Katongkonan kemarintinan keluarga Tobar Banula. Rapotongkon Tutun lagu Seri Nada. Lalu Patriot Inang Seri Nada. Katongkonan kemarintinan nama Laila Lope Tobar Banula. Rapotongkon Bela Naula